Kajing kelumar apa dengki pajba bat ki bor pulit hapo kasnong maur keneng kadang bedeng hado mentakas ngi kane kala jia war haden bana kaliang ka deputi komisioner kala mana ban pelong kajing alang pajba ane kajing persya hapo kathan maur keneng hakaba layo i baki long keme bat ki rang ba ru kumjo kilami ban be ya ki pulit daga ba ongru baki lej sak hapol lani sala pangam kada kajing pitar ki pajba ya ki bor pulit kada ya den baki pulit kila bom na phang ya ki khot ka MCTODA haka steps ni ya jongka sandaring mentau benai kat ba kidang pelong ya kajing ya ki jongki badawan ki company simen ban ai baket kat kum kador sorkar kabala pelong ru ya ki kato kaningut ki khot jongka MCTODA ban mensauคนไม่เสียค่ะสุดท้ายไว้ปวยกับฉันโดนหลดมันว่าอะไรจะไม่เสียตั้งชื่อปังคนไว้ปวยไม่เสียค่ะสุดไว้ได้ฉันโดนภาพเรื่องวิดีโอนี้ฉันโดนปาร์คอยไว้ปวยอะไรปังไปได้ไม่เสียตั้งชื่อปังคนจังเงี้ยตาใช่ยิ่งเราเสียนี่เป็นบริการที่จะจ่ายวันนั่นมีนิ่งช่วยไปช่วยไปช่วยไปช่วยsiap pilih itu siap itu tau lai deh lai siap kajing lek kulit aduk kan ni mah ini lek nongwat gini tak dulu lah kat smart ni krem dia tu Islam tapi kata betul dia dan terbalak tip tu adon sampai arbruch nong kulit lei Kali nak kasih imli, balik balik. Kali sirap Pakistan dong ah, mau. Ini saya cuma
Em kau ba kena pulit tadi sabi ni, balik jaya hospital dah. Baca. Banyak saya, mereka anak.